Ner mala ken yam kana diala konti linka right ni ka no online TV channel. To kon ka me bu kon link jom bana link ka no online TV channel en me bana link developing story me gore de jeling me togre wish ka Juba ka capital city dung South Sudan gore jen wode ko dan palping ka liengda kan kono nyam tenere right me jira me jedit ka no online TV channel gore jen wojen de channel de support ke de shonkel ka ja gorno bishar bija kweng pin ka korka misler me chijaling bana jo me bana je chulat ka do badan en tuoga kaje ler ban lingwa same rol mi chitwo gre which ka South Sudan ka Juba gorjen wode jaling na me rol mto kambol mel kene de ni Taygɛr division Taygɛr division ka do brana chalat kaje wate ka mishor lat mi jak ku me South Sudan ko beje shake up en tamam right kone baje queen ya ka do badan shaje non kaje ko gor kono de kontitende kon kaling ka do badan en chaka non kaje ani shungne ka kel reiler kana me ko bilarity bikan chamala shubkije ano chana rach ka kwi kam tuogon wale okay udomo ebul mel chimenen kono ma ka jen turna me ware wike Juba waje te karwal mi chitwo ka military deployment do badan de military de la rail de let kaje ano no koral me tuogan walla ka shanga jan dangaro wid bakel ka pay dit ron kin dangaro jan dangaro dit jan gwadan to koral ka je ka jo mo shalat gwasa me chalado nene en walla che te koral mi tuok kam Benjamin Bolmel ano ramdala by president kajan chairperson for the economic cluster ano wajen chelado no nene de Uganda men pay nongre which ka Juba jan de je laslet ka gwadran de latin de lat ka giada military barak jan gwadran te Taygɛr division teten no ka city center ka luri la gwadran te ka luri kene de Taygɛr division de je wire wike Juba de UPDF kene kon de lazlet so na me erol mutuwa tama ka jo mashallah ne riten wana mo sikala do ne na me share action mi di cheje no ka Taygɛr division ka yikala do nena shinei bijian ano so shukan meken chicken kanung ala meken dit ebi artillery met dir long ka gwarun wanga dan ano wai kana kamrar ano youth kan kana ka gyada ala met dir long lo kan barar ka jidan ci ke youth kan ta dan dong teke mai ke je ano wachi ne ringwan long chi dwal long re wiki Juba ka ta da na chiri ko mache to ko je so she alam che je create ke chi civilian ne chi dwal ne de kon tie ga gyada no she te ne ringwan long ti chi pani ke chi lo dien chi kan gujino na me te gare ga buto no ko shi ji Taygɛr division chi me kela kamrar ka peng midit no so on tema chala do ne situation ngoro we ka me beja kam Taygɛr division kan UPDF ka jo mashala da wudu shal ka me Bolmel che gorno be ji Uganda bagalat ka jen gada military barak dung Taygɛr division re wike Juba ngai ko na Taygɛr division gane kon la kwela ja ganka gor kan wode Taygɛr division de je wot a jen wi Taygɛr division che barar ga me kenedit ka do badan en tigane guige jen wo shaka anda mine wati ne dum walong shi ga dier along ka ta dana jel tang ne ka je me kenedit ano la jel kan kam nat kam civilian wa ne tin wan chi ka dwala no ngam re ka Juba ano ne tin tiek ke giada dung de ni dung Taygɛr division wa chi kan dwal long kwai kam dan bro da lat kimen beto na me man chalat ko de Uganda People Defense Force de ka deploy re wit ka Juba ka do makana kon ngai ke je ala na me very unclear kana ngaje no ngumle road why it happened dundo tara do enme mi chore lade wa beneka by president Dr. Benjamin Bolmel ana ka do badan che goro jeno their security re with their alaka ka wan me to no wa political challenge min ci to ka transitional government ka la dung national unity ta jo me cha je kwenono duno ala official statement re wiki Juba wangude karam dan la minister defense wa tele jo machana lat no mi dong shikana gaga na men wo dong shi mede to ke dong ba to kwai keje
but right now dol na long ne kon tie ke ga dare wiki Juba jo me jana na gode nyoga yekel ko ngai kon no ne tingwan no ngai ken no mishi de ni chik brar ko meti wala jojo gwan o te kariek mutuo kambien karudin kene ko la de ne karam dan tuong na me wa e bolmel by the way jen ngeda ne ji ne de kontila ji Uganda ne de kontila de Uganda ko kene ko ne che jurka yo ka yo to ke resource ni nying so Sudan so che Uganda ne she ka jurka ke jo me mishalat ke kwiden go Tämɛ tro la motetin mudong de kon dia de kon ngaje no ngum le rode right now ko Juba gorgo jeno der ke peace okay der te kamal but gude me gorjeno be Juba be yar bene do man be yar ko chimal che be bere wi ke so Sudan jo mashalat so ne chana liep katin kon burden lat en were hirun ki gwada che do to go jema ban men tuna Tämɛ be jen go chebgo ko mu we ngut bol mel gorjeno der Taygɛr division der jo wi ke Juba wana me be reng mudid be je create Tämɛ kam de ne karodien ki de ni South Sudan ke ken de ni konira de ni Uganda People Defense Force jo me jenda na gode nyo yekel an biya te mal ban je mu do den bye bye